Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo burek sa sirom. Pripremimo 500 g kora za pitu i 250 g sitnog sira. Pomešamo 250 ml vode, 150 ml ulja, malo soli. Mešamo dok se so ne istopi. Tepsiju prečnika 28 cm premažemo uljem. Uzmemo kore, jednu odvojimo na stranu za kraj, a 3 kore stavimo u tepsiju tako da polovine budu sa strane. Ostatak kora podelimo na 2 dela. Uzmemo jednu polovinu. Uzmemo jednu koru, savijamo je kao lepezu, pa ređamo u tepsiju. Ređamo tako jednu do druge dok ne potrošimo polovinu. Odozgo stavimo 250 g sira, rasporedimo preko celog dela. Prelijemo polovinom rastvora vode i ulja. Okrenemo tepsiju i na isti način ređamo drugu polovinu kora. Kada sve naređamo, prelijemo ostatkom rastvora. Ostavimo malo za kraj. Preklopimo kore koje su ostale van tepsije. Stavimo onu koru koju smo ostavili za kraj. Premažemo ostatkom vode i ulja. Burek stavimo u zagrejanu rernu i pečemo na 200 stepeni oko 30 minuta. Pečen burek okrenemo na tanjir. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!